Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan laeng apan nakiasawa ti ragsak ti tao. Nudiket tinatal na, ken natalinaay apan nagbiag na. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Apay, sa dino tinagapwam bebang. Di taman ili, tata. Napanak gimatang iti sidaan mi kan ni tatang. Ay, naimas man nga rudin ati sidaan ni kumpare. Nabaybayagnan nga ibagbaga, akayat natiag sida iti karni ti baka. Iso anapan ko yung gatangan, tata. Kan inyalak matan iti kar ti luto. Ta isumat, ti usam na. Ay, padak matgaya man na sa mitilutaw. Kunak nga rod nga igatang kulaangan iti maintenance na, ngam kunanamot nga uray saanan nga ag-maintenance. Tanapat patagkan ko na ti loto. Ah, ay ni kumparik at talaga aya. Ay, gumatak man iti asin tata. Nalipatak ti gimatang iti napanak iti ili. Manutigatang ang bebang. Tagainip ko nga minday dinanang mo. Hadda ka no kampay idi inyarasas na kanyak anumiraw. Ay, mabati kayo mat iti kasta. Bareng ngay mga bakak iti milyon. Ay, jaklam mo, tatang. Amom bebang, no mga bakak iti milyon, mabalin mo ti gumatang iti asawam. Anya, tila ipagbagayo mo. Jakon kaya ti makiasawa. Ay, jak kaya ti makiasawa. Bakit akon? Ay, jak kaya ti makiasawa. Isungarod ako nakagumatang ka. Ay, nakman lagluton, tatang. Ay, ang iraman na imbag ti karnit baka asida ka. Jak baka ngal iti nakulbay. Anti bebang. Oh, saan ka di pa'y amang rugi ti loto di ta TV? Kita apatalastas pa'y lang. Nagbayag maton, makaturturog akon. Sapay ko ma, tamangabak jay loto ni lolo. Iso nga rod nga imbaon nak dito'y balayaw, tabuya ag jay draw ti loto. Auntie, adan boyfriend ko. Di mo ibagbaga ka dagiti dadakkel ko Nakaupubingan ka, dan boyfriend mo? Nagguwapo di boyfriend ko, auntie. Ay na, adda kalilin na. Ay, saan? Pagsangitan na kalaang dayta. Talaga ka di asaan kan ama ki asawa, auntie? Joy, tila damdamagom. Dakos ayat ag saludsod. Hay, nagrigat nga tati awan asawa no. Naa? Nakalidliday dagiti amamok abakot abalasang. Naa? Awan ti mangkibin kadakwada no nakapsutdan. Naa? Nagadukat nga momon? Ay, awad matla ni bebangain, sapay makaturturog akaw. Ay, inak man la irik pantiri daw. Lukatan to ni bebang, tadamat tulbak na. Tatang! Nay, apay bebang? Tatang! Nangabak kay ti luto! Sa nga pulo a milyon ti inabak mo, tatang! Kunakon kay, inyarasas ni nanang mau ang mga bakak. Milyonaryo tayon, tatang! Ninin, apa yan, tatang? Aprusta mo na tabarukok man. Tatang! Jak makang. Ay, itaray ka na di ospital, tatang! Sana na nako. Ay, ayaban na ko ni nanang mau. O saramte, napangabakak. Tapno naragsak ka nagbiyag. Nanay! Tatang! Ay, tatang! Di nakpanawan Saan, tatang? Makipagladingit nak, bebang. Si kamat gayang friend. Kanoda kay ti Amerika. Nagbakasyonak mat nairanamat anadamag ko anatayan ni tatang mo. Wan nga rod. Ay na friend, single ka pa mo ilagayam. Ay, awan mangayat kanyak, ta sana ka napintas. Malaksid, abasita ka babae, nalukmagak pa'y. Ay na, di kagsaw iti kasta.
Ken nadamag ko anang nga kagayam iti loto. Nadamag mo na ita. Wen, iso nga rod nga umay kaawisen. Agparito ka. Anya? Ipatangos mo day taagong mo. Uray siya. Day ti umay ko ipaaramid dito'y Pilipinas. Iso anagawid da. Kasta? Saan ngamin nga uso ti logpap ti agong na iti Amerika? Ay, kasta ka di. Kano nagadupay wrinkles di ti rupak. Ay na, mabalin mo apabenat day ta. Tapno umubing ka. Ay, mabalin ay ha? Ay na, friend. Mabalin nga agpapudaw ka. Amin ita posiblin basta adda kwartang. Panunutag pa'y. Ape panunutang pa'y laang. Anuam nga'y ginagdakil a kwartam no di mo usarin tapno pumintas ka. Ay na, bebang. Sigurado, ado ti agaram kan ka no pumintas ka. Agladlading itak pa'y laang ita, friend. Ay, gayam anya. Tani, natayan ka mo. Huwag nga, Rod. Awanin ni tatang ko. Naatake ti puso. Unay matayin, bebang. Takalpasan na nangabak ni tatang mo iti luto. Pimusay matayin. Huwag nga, Rod, tata. Sana bali tabak ng kaitan. Kahit, anya nga iti planong nga aramiden iti kwartam anaga daw. Ikak dagiti kakabsat ko iti saggay sa amilyon. Nagswertidan no kasta. Ay, tapno saan da nga umay agdawat kanyak iti bagas kas kada sardinas. Kahit nasaya at ano kasta. Ay, kahit kaano kamat ngay amaki asawa. Ay, kasapulan ka di pa'y amaki asawa ak tata. Ay, dahi ta akin na adu ti kwartam. Sigurado nga adu ti agrayo kan ka. Diyak nga rodin amo no anya ti aramidak iti kwartak tata. Nagadumat ngamin. Iso ka din dayta ti balay ni Antim Bebang? Wan, iso dayta. Nagbasit maten. Kunak man no ado ti kwartana. Kut, iso laang matagigyan. Ay, inak man pasyaran ni Antim. Tapay. Mapankwarman Itala ang armam. Idi, nabaybayag akras na ka. Di mo matpinagan ano. Idi day jaya tasan pa milyonaryo. Hoy, kwarta lang matgayam ti kayat mo kankwana. Shh! Di mo matibagbagan No da kamin to ti agasawa. Magatang kunto amin akayat ko. Kaya't nakadilat ta, oray sa anak ka napintas. Idi payla nga inayat ka, Bebang. Di ka man. Kat no nagado ti chicks mo idi. Di naktupay talyawan apulos. Uy, saan mo ta? Mabuti nga lang amin idi kinitatang mo. Tanakais istrikto. Bebang. Mano ka di pa'y tinabati akwartam. Adopay Agasawatan. Anya, nagbiit matan. Win, kunamon, tagkasartan, Bebang. Agpanunutakpay anaimbag. Apay nga da ka dito'y balay mi. Ay na, nagadumot nga min ti mapanagpasyar kanyak ti tabalay ko. Dagiti agar-aram kan ka. Ay na, nagmayat anti. Di kutse da amin. Kan nagugwapo da. Agpili kan no ay sino kadakwada ti pakasaram. Ay, nagrigat mat nga ro ti agpili. Ni Uncle Oscar takalugaran tayo. Katunagado ti chicks na dayjay. Aw-awagan da pa'y a playboy di ti lugar tayo. Uray tanagwapo kan nataraki. Ay, sakit tulaang ti ulok. Anya ngay nga rod ti kayat mo. Ne, friend, nagpa-opera ka matgaya man iti agong mo. Ay, one friend, ngampim malpak. Ne, apay ngay. Ay na kita umat saan mat atim mangos da ito agong ko. Anya ayati kayat mo. Jay natangos nga agong Mayat daytan, akinatangos na. Saanak akontento. Ipaornos ko manang. Aggastos ka manan? Ay na oray basta pumintasak. Oh, si Kangay, kaano ka mat ngagpapintas?
Ay onay ka, Oscar. Agkarasubli ka. Nagkulit ka. Mayak nga rod agaram kan ka. Idi, di nakpulos pagan ano. Itataado ti kwartak? Inaldaw ka nga umay diti balay? Umay ko nga rod kasti ayat ko kan ka. Di na ka di kagura. At dapay mano anabati a kwartam. Ay na, day talangan ti ammo madamagan kanya. Ante Bebang! Oh, apay Joy. Ada ka di nakabutbut nga nakitam di tarwar. Dagiti umay agaram kan ka. Agdidinanog da di tarwar. Anya? Bebang, siya kung tisong batam. Bayam dagita nga agar-aram kan ka. Ante, agayab ka na iti polis. Tani agdidinanog da. Agpipin na tayo sa amatan dagiti agar-aram kan ka, Bebang. Ay, makapadanag, tata. Hagasam dagiti may inarestar dagiti pulis. Kababain pa ikit din. Apay, awan laya, oray may sa amapilim kadakwada. Kasano ko mga agpili kat amukmat ay jila ang kwartak ti kayat da. Ay, sa bagay matkiti Nagrigat mo ti makabirok itinapod nung agayat ita apanawon. Ay, kahit agbakbakat ka lang arudan abalasang nukasta. Ang anwam nga tinagado a kwartam. Di nakmatlasong bata ng Bebang. Apay aya, nga apurado ka, Oscar. Naskan nga agasawatan. Ay, jakpay kaya ti makiasawa. Bakit kan di mo paila kayat ti makiasawa? Adda pang panunutek nga aramidon, asaan ati makiasawa. Agasawa takit din. Ikari, si kalang ti ayatek. Nga ta. Oh, abay manan. Adda ka manan na disturbo. Dagiti agar-aram kan ka, ante. Agpipinaltugdan di tarwar. Anya! Nakaroon da ito ya. Oh, apay akas na ti panangkitam kanya, Oscar? Nasken amatagikwa ka, Bebang. Anya taramidam kini, ante. Kidnapin kan. Ay sus Joy, umawag kan iti pulis. Darasam! Natangusan nga agpay so day taagmong mo, friend. Kontento ka mat siguron. Ay, timangos at talagan, friend. Ngam addadak kala parikot ko. Anya ngay day ta? Marigat anak nga umangos. Ala, apay ngay. Ay, bimasit mo ti abot ti agong ko. Oray timangos. Nan kita akman. Kita amon. Aywan. Ay, jakon kaya ti agpa-opera iti agong no kastalaang. An-anwag tinatangos nga agong no marigata nakmatlaang nga agangas. Pampanunutak kat ti agpapudaw. Ado kat di ti mabalin a pagpapudaw. Katwan mo, tanti. Ado mo ti kwartam. Agpapudaw ka, tapno makiasawa kan. Ngam ni, delikado mo ti pumudaw. Apay ko delikado. Agsublimot lang di sigod akulor mo no mainitan ka. Ay kasta aya. Wan anti, iso adagiti nagpapapudaw. Babaeng iti agas. Liklikan dati mapan agdigos ijay beach. Ngamin, nagbit damat laang ang misit. Sapay plano ti mapanag beach. Ay, isurot na ko na anti. Imbag lang nga adda para igam iti bag mo. Ay, jak amono anya ti aramidak iti biyag ko. Kunak man no makiasawa kan. Saan mat nga amin nga ada asawa na kat naragsak, Joy. An-anom ngay nga rod ti ado akwartam anti. Agoray ka. Ninsamot Oscar day ta sumungad, Joy. Ayawan, iso anti. O sige, aglimang kan. Umay nakakidnapin day ta. Friend, ada ka di kwartang. Tapay. Pautangan nakman, ta ipaoperak man ng dayto agong kong. Ni, nakaatukan nga opera Una, takasano, marigata nakmat nga umangos. An-anom ngay manan day tagong mon. Ay kat ipalugpap ko manin gasto sa kuntap no makaangas ak anasayaan. Anti Bebang, adan jay tiket tangagtor. Ni, nabiit mo ta na si Mang Pat. Pasyaran ta amin asuli ti lubong, anti. Unin
Nasaysaya at laangan dayta pangigasto sak iti kwarta. Napanunot ko, sa anak mo tin ang makiasawa, tapno adda kadwam abaak. Ubing ka pa'y. Ay na, enjoy ti biyag ko akadwa ka, auntie. Sa bagay mo't kit di Naragsaklat tamo ti biyag. Nga oray awan asawa. Kapayaming mingmingam na ita department store ni Bebang, Oscar. Di naggayam kayat ni Bebang. Pagan ano nakamot nga ay. Gwapo ka laeng, Oscar. Ngam saan anasaya at tiugalay. Playboy ka pa'y. Plano nga ro da kidnapan ni Bebang. Makitam na ita panunot mo. Kasano kumaakayatan na ka, no puro mat kinadakas ti plan-planuam. Pinagnegosyo ng ti kwarta na. Bumakbak nang ni Bebang. Nagpasya-pasyar pa yun Kadwa na dya kaanakan na. Saan agasat ni Bebang ti makiasawa? Ay. Naragragsak pa'y kit di no awan asawa na. Tapno awan sakit ti ulo na. Tay kunada nga rudain. Saan laeng apan nakiasawa ti ragsak ti tao. No di kahit tinatal na ken natalinaay apan nagbiag na. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan laeng apan nakiasawa ti ragsak ti tao. Nudiket tinatal na, ken natalinaay apanagbiag na. Tampok dito'y programa tayo. Kus talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kenneth Himot direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.